okusimuku kwirwa y'abebembezi ba district hamwe n'empungi ubwo ekitongole kya Hunger Fighters Uganda kibire nikiba mu rucere kikozero mu myaka 5 na munonga okwegesa empungi okwebisaho ziri kuhinga okulisa na n'okukora emirimo y'emikono. Ibyo kure bize ndibyendera buri bakari batunge muteshe 10 kungati batunge mutane kumisha abamo so nozo shanga ibyo esende abwa covid esende zimwe zizacendereze mpunyi ze abakwereza ubuyambi zabezehereze mpunyi atuzakendire all the food program nayo yasharamo yagera ki yakendeza habi kuriye byabenehereza abantu beginning from sensitizing people concerned on what they are supposed to do as forms of livelihood. Very commendable. Educating them and engaging them in savings and saving skills. Empungi nizigirangu Hunger Fighters Uganda etakizire hakaba hariho ubushoma bwinji na munonga obwe byo kurya ahabwo kuba bamwe bakaba batahikwa n'ababire bahikwa bikaba babiro bice bitebye byono bwa hate bakahwaho ubwire bo mwere tukantubona munonga ukikuruka butatahana byo kurya byabwo abasigaza akaba bakwata umuhanda babiba ukutahanye kiro bundro mwihamba bakwata fuba basigazi tushimo kugira ngo chefu na BF bubihishire bikacendeze cyo kintu hona aba nabagira ngo bakegesa ubwo kuhinga mu kanya kace akubarwa babahire kandi ebintu bice bari kuhinga omyanyeji bamazireho kushinyumbana babo tukatuzya takumaya ngo bane byo kurya mukazi akasiriki twineka chini kineka chikuba kubasa kutuyambo unka makaga twindure bintu twine mboga zita amaka tuhingire nitweza Has been under 2 modality implementation. Na ilikuwa kabisa chini ya uongozi ya hii kuanzisha. That's the cash where we give money to the beneficiaries. Ile pesa ambayo tunapana kwa wale ambao wanahitajika kupewa. Okurwo mwaka gw'2012 obuhwezo burkwebwe empungi bukasharwa echaretire Ebitongore kutandika kwa buri empunjezi okuziraye biseho amakuru agashakwa Ruthon wamanya. Here is able to recover within 7 to 10 days. We begin to see a transformation.